them. All troops deployed. Request backup. Rasakan kapaku. Request backup. Inilah amarah Request para backup. orc sejati tidak sanggup berkorban. Request back attack. Manusia bodoh. First blood. Rumah kita akan dibangun di setiap sudut wilayah ini. Kita harus mendapatkan kembali kehormatan kita. An ally has been slain. Demi kehormatan, kami menyerang lebih keras. Mereka tidak punya pilihan kecuali melihat rumah mereka terbakar Gather rata up the dengan turtle. tanah. Understood. Dataran utara pegunungan Lantis adalah rumah kita yang sebenarnya. Tidak ada sahabat sejati kecuali diri kita sendiri. Kita akan membalas mereka 10 kali lipat. Double kill. Aku mati dengan kehormatan. よくやった。 Ally has been slain. Request backup. Well played. Api neraka akan membakar kalian menjadi abu. The enemy has slain the turtle. Okay. An enemy has been slain. Suatu hari, aku akan membebaskan semua orc dari belenggu. Teguhan hati membawa kemenangan. Enemy rampage. An enemy has been slain. An ally has been slain. Sorry. Storm Island adalah penjara untuk jiwa-jiwa yang Launch attack. bersiaplah untuk hancur. Kita harus hidup, maka mereka harus mati. Hatiku An bernyanyi enemy has been ketika slain. Ally has been slain. untuk kehormatan dan kebebasan. Kau akan hancur. An enemy has been slain.
akan mati. Manusia bodoh. Ally has been slain. Hatiku bernyanyi ketika mendengar suara perang dari klan. Our turret has been destroyed. Enemy gone. Well played. Bersiaplah! Killing spree. Kita harus mendapatkan kembali. Request backup. Api neraka Our akan turret membakar has been kalian destroyed. menjadi abu. Rumah Our kita turret is under akan attack. dibangun di setiap sudut wilayah ini. Kita akan membalas mereka Request 10 backup. kali lipat. Our turret is under attack. Legendary. Rasakan kapaku. Shut down. Kita harus hidup, maka mereka harus mati. Our turret is under attack. Mereka An tidak enemy punya has been pilihan slain. kecuali melihat rumah mereka terbakar rata dengan tanah. Suatu hari, aku akan membebaskan semua orc dari belenggu. Tuhan hati membawa kemenangan. Inilah amarah para orc. An enemy has been slain. Tidak ada sahabat sejati kecuali diri kita sendiri. An enemy has been slain. Highway Slave adalah penjara untuk jiwa-jiwa yang kesakitan. Ally has been slain. You have been slain. Our turret has been destroyed. Mega kill. Request backup. Our turret is under Understood. attack. Untuk kehormatan dan kebebasan. Our turret is under attack. Orc sejati tidak takut berkorban. Ally has been slain. Shut down. Enemy double kill. Well played. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. You have been Aku slain. mati dengan Your turret is under attack. Our turret is under attack. Initiate retreat. Okay. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. Enemy
Rampage! An ally has been slain. Our turret has been destroyed. Our inhibitor turret is under attack. Keteguhan hati membawa kemenangan. Api neraka akan membakar kalian menjadi api. Initiate retreat! Our inhibitor turret is under attack. Initiate retreat! Enemy has been slain. Ally has been slain. Untuk kehormatan dan kebebasan. Bersiaplah untuk hancur. Dominating! On I way. Our inhibitor turret is under attack. Jiwa yang kesakitan. Rasakan kapakku. Your team destroyed the turret. Orang lemah. Slain an enemy. Shut down. Ally has been slain. Dataran utara pegunungan Lantis adalah rumah kita yang sebenarnya. Akan hancur! Aku mati dengan Enemy triple kill. Your team destroyed a turret. Launch attack. The enemy has slain Lord. Initiate retreat. Our inhibitor turret is under attack. Kita harus mendapatkan kembali kehormatan kita. Kita An harus enemy has hidup, been maka slain. mereka harus mati. Okay. Mereka tidak Inhibitor punya turret is pilihan under attack. kecuali melihat rumah mereka terbakar rata dengan tanah. An enemy has been slain. Our base is under attack. Enemy down. Ally has been slain. Demi kehormatan, kami menyerang. Down. Killing spree. Shut down. Our inhibitor turret is under attack. Kita akan membalas mereka 10 kali lipat. Manusia bodoh. An ally has been slain. Inilah amarah para Horde.
Orc sejati tidak takut berkorban. Orang lemah ketika mendengar suara perang dari klanku. Orc sejati tidak takut berkorban. Aku mati dengan kehormatan. Our turret has been destroyed. Ally has been slain. An enemy has been slain. Gather at the Lord! Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Launch attack. Kita harus mendapatkan kembali kehormatan kita. Bersiaplah untuk hancur! An ally has been slain. You have slain an enemy. Ally has been slain. Double kill. An enemy has been slain. Api neraka akan membakar kalian menjadi abu. Rasakan napas orang lemah akan mati. Manusia bodoh. Initiate retreat. Rumah kita akan dibangun di setiap sudut wilayah ini. Kau akan hancur!